ngise-Cape Town kagogo manje njengoba ngila ngicele ukuthi lo ngishuthayo angabavezi umndeni for their security reasons kodwa nje nizoyizwa ingxoxo nje basixoxa nje ukuthi ngifikile bakhona abafethu basabancane ukhona no-aunt wala ekhaya so ukhona nogogo futhi okhona oh okay ndikandibiza uba azathi izubaza wa xolo gogo so into eyenzakalayo ukuthi ngifisa nje ukukhuluma ubani igama mfowethu noma ngalisho igama for security reasons kodwa ngizama ukusho mina ngikhuluma ehlupheka mfowethu uma ngishene ngiyalo 14 years nginyanga una 12 ukuthi 12 nangimnaka ahlala emgaqweni for inyalo 4 gogo ngabe ngihlala emzini yabantu so lento enibhekene nayo nginasi isithombe sakhe yabona kodwa ngiyamshayela ihlombe mina lo okuyiba oshutha ivideo ngoba ukuba akayishuthanga ivideo gogo ubezofe ugogo ubezofe ebulawa umzukulwane yebo baba iyo kanje ihlubeza and yebona elikade iqhubeka lento ngoba baze bathi kuyivideo elihlangene nalomntwana uthi ugogo sesibhedlela xhumake ukuthi kuyimpilo ngoba sekumuntu osekhulile manje buya edolophini endlini lize ngomeza baba bathi woza ubonile uma wakho sibuze uma wabophi bathi banibonise levi how that on say ngiyakhathazeka ke manje ngizawuthi ngifonele umyeni wami kodwa singathi ufonele ngizile aphendile ingilimazi kakhulu enhlizweni ivideo leyana ngiyibona ngizama ukuyiqinisa kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi kube mhlawumbe bekugogo ozala mina ngalikhuluma nomuntu yabo kodwa ngizoqikelela nje ukuthi ngeke ngize ngikuveze umndeni ngoba ngifisa ukuprotecta isithunzi somndeni kodwa ibuhlungu ukuze umuntu omdala ekhala kanje ubuhlungu ngoba gogo baningi ogogo ababhekene nalesi simo emakhaya qinanisile ngizoya kobheka ugogo unfortunately ngisuke e-airport angikwazanga ukudlula emabhenki bengifisa nje ukuthi ngibone echitheke i-rice ugogo epheka yabona so ngizolithenga lelo rice yabo kodwa mengiphuma ukuyobheka ugogo mhlawumbe ngizophinde ngizame ukubuya futhi mengingabuyanga namhlanje ngizobuya ekuseni akazi nami uzokusakhona uzobukhona mfowethu uzobukhona ukwenzela ukuthi okay nokuthi uzobukhona mfowethu ukwenzela ukuthi ngizobuya ngibuye ngishiye leyo cross kanye nencane yabona ngoba abantu abangilandela ku-Facebook khona abanginikeza kodwa gogo ngiyacela ukuthi uphole nawe enhlizweni ibuhlungu ngiyacela ukuthi uphole enhlizweni uNkulunkulu akuphe isibindi sokuqina iy'ngane ungakhali nawe anti ngiyacela ibuhlungu ngoba isimo sekusona ugogo sibuhlungu uneso umtshenile kodwa-ke manje angeke ngize ngisidawulule ngoba angazi noma sesifikile emadlelweni omndeni kodwa nje ngifuna ukuthi ngizoniqinisekisa ukuthi lokho esikubonile i-South Africa yonke even osomizi basibonile isimo sinani ngingacabanga ukuthi ngibapha uNkulunkulu-ke usebenzisa mhlawumbe gogo uNkulunkulu besefuna ukuzongenelela emndenini wona ekhaya wavumela ukuthi kwenzeke lento ukuze uNkulunkulu azothumela ngoba uNkulunkulu akehla emhlabeni azosiza umuntu uNkulunkulu uthumela umuntu ukuze kusizakale umuntu so ngifile ngazi ukuthi uNkulunkulu bese ubekile usuku lokuthi abe nomhlangano nomndeni wakayikhaya so noma kubuhlungu kunjalo kodwa-ke ngizoqiniseka ukuthi sekungenele loNkulunkulu esimeni enibhekene neso ngiyayizwa lento engishoyo ngiwusicelo mina anginamali anginalutho kodwa ngithunyelwe nje abantu base-South Africa bahlanganisa amashumi bahlanganisa ama-5 rand ukuze kuphume imali yokuthi ngikwazi ukugibela ngifike so uma ngisuka la ngiphuthuma esibhedlela yabona ngiyaphila sisi so uma ngisuka la ngiphuthuma esibhedlela ukuyobona ugogo so nje ngiyathanda kakhulu ngiyathembisa uma ukuthi kanjani ngizozama ukuthi-ke ngishiye inamba yami kuze ngi-check ukuthi khona bani ngibuye uma ngingabuya ngoba sekusebusuku ngizobuya mhlawumbe kusasa emini before ngibuyele eThekwini gogo ngiyacela ukuthi mhlawumbe ngibuye ukhona
official ngiyacela uma ukuthi ngifika ngekho awukho uzothumela ukuthi bakubize uyayibona kodwa ngiyacela ube seduze njengomuntu omdala nawe gogo ngoba isandla sikagogo inhliziyo kagogo ifudumele ngoba ngiyababona abancane abafana lapho kodwa abafana ngizoqina sisi mhlawumbe nje ukusangena nje mina ngusicela ngwakamnculu ngisuke eThekwini ngisuke eThekwini ngumbhali motivational speaker ungathuswa lokho kwenzeka ngivela mina kuphela abaveli njengoba ngila nje ngithunywa abantu abangilandelayo ngibona bangikhokhela iflight ukuthi ngizobheka ugogo I think nawe mhlawumbe uyabona ku-social media I don't know so njengoba ngizwa ngikhuluma kanje ukuthi nje ngizokhamfatha abafana laba abancane nomndeni okhona and then mengisuka la ngizobheka ugogo ngoba ukhona esengikhuluma naye okuye lobheka ugogo esibhedlela yabo so ngithethe ngoba bangithumile ukuthi angize ngibone ukuthi ngizoqiniseka ukuthi ngikhona okunye kwemndeni angingene kuwo but nje ngizoshiya amagama ngoba ngiwami umama na 40 years so lento ebhekene nayo la eyenze gogo mina ngaze kamerei mama wadle ukuthi abazali so ngiyabazi lo bafundo and ukhula nayo so umfana lo noma umntwana lo kuyena oshuthi ividiyo naye siyadinga ukuthi simpholise enhlizweni ngoba uma engakhula nesilonda ngineminyaka ewu-22 kodwa ngisayizwa ipain yokushonela uma wami so ngigijimele lokho ukuthi ngiyambona umfana okuyena oshaya ugogo iqiniso lizawukho umgqobo okulahla umuntu naye noma ngathi uyaboshwa asazi uzokwenzekani kodwa kuyafika ukuthi naye kukhulunywe naye ukuthi bheke ukuthi yini le mdlaka phakathi eyenza ukuthi abe ne-enge engaka ngoba egcine nawe uqobo omlahla umuntu ida ugogo uthi akafuna aboshe umzukulu nomfuna aboshe angingene lapho mhlawumbe nawe ukushiso ukuthi ugogo unothando uyabona kodwa engizokukhuluma ngokuthi ukuze abafana bangakhululeki imele ngoba lento ngenza ukuthi kusasa kuthiwa umfana useyisigebengu umfana sinayo ngenxa yepain esingayinothisanga lezo zinto eyishoyo uyabona ngiyaphila qawo so njengoba nibona abanye abafiki befika usisi lona uhlale eGugulethu kodwa uthe uzoza angiphelezele ngifika so ngizamusho lokho ukuthi iSouth Africa yonke inani ngiyabona iSouth Africa yonke and mina ngifikelwa into manje ethi as much as kuyinto ebuhlungu yenziwe umfana kodwa vele mhlawumbe uNkulunkulu besefuna ukuthi kube khona umehluko azokwenza ngomndeni kwala ekhaya kubuhlungu kunjalo ngoba uNkulunkulu kwenza kwakhe kufana kwabantu singadinwa thina sibe ne-enga yokuthi usicasulile umfana kanti mhlawumbe uNkulunkulu befuna ukwenzeke leso simo uchitheke ishebo kanti yena usezongenelela asazi ukuthi obani abazofika abanye abangithintile lapha ku-Facebook yami i-African Transformation Movement i-ATM basephalamende so nabo bathe bazofika bona bathe bazofika ngeSaturday but ngizama ukunibonisa ukuthi udaba likagogo selambe laze lafika asazi ukuthi kuzokwenzekani akukho futhi engithi mhlawumbe kukhulu okuzokwenzeka asazi kodwa ngoba sengingenele uNkulunkulu uma sesuke yena wagoqa izandla wathi ngiyoyicoshela umuntu wami akafika uNkulunkulu lizwi lakhe maselehlile aliphumi alibuyele emuva lilambatha lisho njalo alibuyele emuva lilambatha so nje ngizosho ukuthi ngizoqiniseka ukuthi ngiyathandwa kakhulu sinani kakhulu ngiyabingelela kwabangenayo ngiyabingelela ngithokoza so nje yilokho gogo siyamthanda kakhulu because aphola kakhulu gogo uphola kakhulu nami ngizama ukuba strong ngisabe ukuthi mengingase mhlawumbe kuthinteke leya phathi mhlawumbe kungaphela isikhathi eside ngekho right kodwa ingilimazile kakhulu yabo ngiyaphila sisi ingilimaze kakhulu yabo ingilimaze kakhulu so ingilimaze nje kakhulu i-video ingilimaze kakhulu sakuthatha isikhathi ukuthi ngibe right nami leya nto yenze especially umuntu wesifazane omdala uhlungu ihliziyo yami yabo uhlungu ihliziyo yami umuntu wesifazane omdala ugogo azathi ngibulaleke ongcono mntanami ugogo azathi ngibulale mntanami lawo magama umfana noma ngathiwa udedeliwe ayokulandela ayoba yijele lakhe and akekho umuntu oyosusa leso siqalekiso ngaphezu kwakhe until ugogo ashintsha amagama ihlungu lento engiyibonile so njengoba ngisho nje ukuthi akukho kunye mhlawumbe engizothi mina kwenzeke umndeni kodwa ngiyacela nami umndeni ukuthi noma ngingathiwa nihlukana kanjani ngembono kodwa iqiniso likumele nime sayidini leqiniso kuyo yonke into eniyenzayo nje ningasuke eqinisweni yabona ayikho into eyenzekile ukuthi umzukulu uzalo ubani kanjani into eyenzekile ayikho yethu
manihlukana nihlangana nomndeni nihlukana nivumelana ngokuthi umfana kangaboshwa isinqumo somndeni kodwa ke nimfunele umfana usizo ngoba uma engaboshwa umfana lo monakala wenze kugogo uzowudala ngaphandle nowudala ngaphandle angangaba nenhlanhla yokukhipha yezwa khokho lento engishoyo uma ethi ugogo akangaboshwa umfana nomndeni uthi akangaboshwa umfana siyavuma ku-right kodwa umfana lento ayenzile ngeke afunde kuyona uzoyiphinda komunye ngaphandle ahlangane nontanga bakhe mhlawumbe avele afe kuliqiniso lelo mntana uyayibona kuliqiniso ngoba seke magama akhutshwe mgogo lesimo asenze mgogo siso ife elimnyama nje lizokulandela kakhulu ngisho ngathi ugogo uyathanda ukuthi amhlenge yabona mase kusukuma izulu lizoprotect umuntu omdala and lithi iBhayibheli othinta ugogo ufana nomuntu othi ihlo lenhlamvu kaJehova ungcono uxabane nabantu ube nomusa kaNkulunkulu unokuxabana noNkulunkulu ngoba mawuxabene noNkulunkulu uyolanyulwa ubani mawuxabene nomuntu uNkulunkulu angakwazi ukulamulela kodwa mawuxabene noNkulunkulu uyolanyulwa nobani yabona so nje angiyilutho nami angiyibani ngisuke eThekwini ngisuke nje eThekwini ngo2:30 njengoba ngifika manje angiqalanga ndawo ngifike njengoba ngisho usisusu ubuye eGubulethu ngihamba nabafowethu abangibhekile ngoba bengingayazi le ndawo yabo so baningi abantu abaphumile bathi sicela sizokunika i-security uzogada uhambe ufike sicela ukuthi mawufika esibhedlela sokunikeza amasenti amancane unganiki omunye umuntu ufike uwanika ugogo yabo so manje njengoba ngiyoshaya u10 past ngiyocela ubaleka ngoba ngizazi indawo ene-traffic ukuthi kanganani yabo bukhona umuntu engikhuluma naye usesibhedlela uthi ngizofika ngikhulume ne-security ngisho okay singahamba ngo-20 past okay so ngo-20 past but-ke ngiyacela mhlawumbe ukuthi uma kuthi ukhona wala ekhaya olapha esibhedlela emzumfica ningaziseleyo ukuthi ngiyenze sengenzela ukuthi ngoba unethi ungitsheleni ukuthi kuthiwa bafuneka abantu abangaphezu kwa-2 or something like that ngiyacela ukuthi ningiceleleni ukuthi bangiphi imvume yokuthi ngikwazi ukumbona ugogo okay okay so singala visit sigqibele baxesha so so ngicela ukubuza ukuthi ungakwazi ukuthi mhlawumbe uthathe inamba yami ukwenzela ukuthi uma ngifika khona ngiba nenkinga ukwazi ukufonela ukuthi sicela ngikhulumile ngoba unesi manje usekhulile bathi ungishelile umyalezo ngizofika ngikhulume ne-security banginika nama-details ukuthi ngiyakubala 4A okay alright now no nginawo ama-details banginikile so sengenzela nje ukuthi uma kuba khona okukhona kodwa ngazi ukuthi khona into ezikhuluma ngiyacela ungadinga sisi ngiyabonga kakhulu nabanye abafowethu la babone i-Facebook ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga kakhulu mfowethu ukuthi ufile nizongiphelezela ngiyabonga kakhulu bosisi bami I really appreciate nami ngizizwa ngimkhulu umuntu nje ungayilutho yabo kodwa ngizizwa ngimkhulu ukuthi ngilanda e-airport ngiziswe ngapha yabo bengitshele ukuthi okay ngiyabona no ayikho inkinga ngiya-appreciate kakhulu lokho kungenza ngizizwe kuwumuntu nami ngiyabona kodwa-ke ngiyathembisa ngoba ngisuke uma ngaphuma sengiphuthuma sikhave i-traffic bengifisa ukuthi ngifike ngiphethe ngoba ngibonile kuchitheke ne-rice ngiyabona ugogo epheka and for the fact ukuthi ugogo emdala kangaka usasemabhodweni ngiyabazi abantu abadala ngisho ukuthi khona okungani ngiyamazi abantu abadala uyabazi abantu abadala ngingamkhulu ukuthi ugogo zikhona kodwa ngokuwumuntu omdala but nje hhayi futhi angisho ukuthi ngithi mhlawumbe ngoba ngithi ukushiya leyo crossa ngoba ngithi kuyahlushekwa bona uthando lwabantu uyabona abathi nje sicela ucela uyosimela uyabona njengoba ngimtshela nje ukuthi noma ngathi uyadlula indaba kagogo kodwa ngenxa yokuthi sekwenzeke lento yavela kwi-South Africa yonke abantu bazoleke uNkulunkulu ebathumela ukuthi bani-check ukuthi ne-right so ningadinwa nani njengomndeni bekuloyo kufika abantu kumnandi ukuthi abantu befike ugogo engekho emhlabeni esasemhlabeni kunokuthi abantu bafike ugogo engesakho emhlabeni yabona okay
ividiyo yenzeke ngepha uqaleni kwajini. Oh, indali. Indali. Oh, indali. Indali. No. But yena ke ngoku umuntu oposte le video le umuntu othethe ngasisothu umakhulu akubhekisa istroke wabile wafaka la video. Wafaka ezingathi ngomntana ubethe namhlanje wase ugogo wakho sengiyayizwa. Ayikho nje. Okay, usisi uyalichaza udaba sanibona ukuthi akusikona ukuthi ugogo ushawe umfana izolo. Ugogo uyesibhedlela ngokunye. Ugogo ugule Oh, ngeSunday. Ngayiphakama esiyethembeni ngaphatheka wayo. Ufiwe ngubani lona umntana. Okay. Ufuna umzukulwana wakhe esiwodwa okanye lo umzukulwana wakhe. Okay. Mina ngiqonqozile kumakhulu ngase ngi-understand ukuthi ngiqhake ngona ndibena kanto yokuba umuntu xa efuna umuntu lenza ukuthi angafuna yena afune uyazazi ufuna ukuthini. Wena ngiqonqozele umyeni amphake ngondawo sengiqonqoza ngithi cela uze kumakhulu qala sisifo ndiye kuye ngifike ayinakho bezoyecawe ngathi awukwazi ayimakhulu kakhulu. Ngiyabonga ukuthi uyicacise futhi naleyo khona ngoba I think babukele bangabantu ababukele 1.4K 1,400 people abanye basazoyibona. Yabo, so engizama ukusho ukuthi ngiyabonga ukuthi uyicacise ukuthi lento ayenzayo ngizwe ngoba abantu ba-angry badiniwe, yabona. But-ke njengoba ngisho ukuthi masengene uNkulunkulu, yabo, thina singachaza sichaza masengenele uNkulunkulu. Ngiyabonga nje ukuthi uyichaza, kodwa ngiyacela futhi ukuthi ibambane nomndeni. Yabona mina nginawo umndeni nosisi ababili, mina ngisanomndeni ohlangene. So kahle kahle lento yenzeka manje njengoba useyichaza inika ithuba njengomndeni ukuthi be united ngoba uNkulunkulu univakashele. uNkulunkulu sengivakashele ilokho nje. Yena isingathi umfana uluvo ne uhlala ayenza yonke. Okay. Naye umakhulu akahlali eyenza. But umakhulu ungumuntu yena athanda sometimes azenzelele and ke ngokumntwana azapheka nzima umnike i-right. Lathi kuba eziva lami nabapheka wapheka ke yena ngiphi ezifone ezenyama esenzela uba uba ufikile lo azafike ayike naye. So ke ngokuqale apho ila andithi basayixela wena naye uyatsho esibhedlele uthi akathandi xa kuthiwa uthathwe ngamapolisa ngoba yena naye akhangamlethela kakhulu qha umlethe nje elanqedi uba ngenqindi bamlethe ngenqindi bona bebeqhuke ngabo babini ngembiza kuba yena ke enengqondo zakhe nge-short temper yakhe ekhalezayo uba abe nabamsini uyayi-understand Sihlale naye phansi, hayi ukuthi sizolwa naye ukuthi kudliwa yini ngaphakathi, ngoba njengoba ngisho ukuthi uma ukuthi ungene nje sengishilo ukuthi asithi ukuthi thina kuboshwe bani kudedelwe bani asingeni lapho. If uboshiwe correctional services bayawenza ama-corrections kumuntu, but if akaboshwanga siyafisa ukuyithola ithuba ukumgqomo wokumlahla umuntu ukuthi sithole ukuthi what is happening within yourself, why are you so angry, yabona into engisho. So ngenzela ukuthi ngiyayibonga ukuthi uyicacise ukuze nabantu bazokwazi ngoba I'm not here to push propaganda. Mina ngibona ivideo ngiyiseThekwini nginezinto engizenzayo ngabhala Facebook ngiyafisa ukubona ugogo ngoba ngiyitshela ukuthi so nami unesi ungitsheleni njengoba ningizwile ukuthi angifuni ukusimemezela isimo kanti isimo vele simambisile ngoba unesi ungitsheleni ukuthi une-mini stroke, yabona into engisho. So i-light stroke njalo. So masuyichaza wena lesisile isikhonfirma lento engiyitshelwe unesi, yabona into engisho. But I really appreciate, but because of time ngiyacela ukuthi ngiyibambe la okwamanje and then mhlawumbe-ke ngizokuyisithatha inamba yami ngixophele uWhatsApp so lokho si-communicate uma ukuthi ngicela ngibuyanga but ngiyafisa ukuthi ngishiye nje mhlawumbe okuyiprosanyana ukuze nabafuthi bavaliwe ikhona angazi eKZN ivaliwe ikhona angazi noma la isavaliwe zivaliwe njengoba ivaliwe bangalambe emini ibe khona into abazoyita. Kodwa ngiyacela ukuthi nabo abafana abancane ugogo bebuye angayitholi sepheka bekhona. Ngiyacela angisho ukuthi kukanjalo but sekuyimina ocelayo ukuthi noma ngathi unenkani yakhe ugogo ikhona indlela zokumrobha umesalele nje vele amabhodi, yabo, ukuze uma evuka niyamazi uzofuna ukuba busy nimrobhe ngalona isicelo sami leso, yabona. But nje usekhulile kakhulu so ngiyacela nje lelo thuba ngiyacela lenze kanjani ngicela ukuyibamba la okwamanje. Ngibonge kakhulu ngokuthi ningivumele ukuthi ngize la ekhaya. I really appreciate it, yabo. Sicela nje ukuthi ngifune ukuyibamba sanibonani bafowethu. Ngiyabonga kakhulu ngiyasuka manje
ngiyasuka manje ngiya kugogo esibhedlela uNkulunkulu akanibusise. God bless you.